はいチェックチェックチェックチェックはいチェックチェックはいチェックはいチェックはいチェックRecovery.
Alright, dude. Man, it's building great. Where's that building is marked? They're from third floor. Oh, shut the fuck up. Out, idol, icon. Wala bang audio? Hello. Wala bang audio? Mic check. Isol Macy, Kabalagan. Meron naman lumalabas dito sa ano eh. Do my check. I check. Hello? Naglalag ba? Yung frame rate medyo mababa. Naka 11 FPS sa stream. Kasalanan ng Facebook 'yan. Alright, let's do this shit, guys. Hindi mo pa binisan yung anak mo. Ay, baka nang damit mo doon, sige na. Si Jeremy. Dali, bihis ka na. Jeremy, yung half Pinoy, half kon daw. Half what? Half what? Ay, parang okay sa akin yung ganitong buka lang. Pero parang lang ako sa Dora. Ganitong buka lang. Pal. Kaya lang, kaso mas lumapad mukha mo. Parang ako si Dora. Dora, the Explorer. Tara, tal, daw ah. Tara. Anang practice. Wala na rin akong... Dora, the Explorer. Wala masyado nakapaglaro. Kamis. Bakit ano meron kanila span? Ja. Pablasing ng bahay. Ano? Guys, bilisan mo bilisan mo. Bilisan mo.
Lagi pa rin. May nag-upload pala. May nag-upload pala ng mga videos kaya mabagal. Shoutout po kay The Verage Idol. Tara na, The Verage. Shoutout guys. Tara na, kulang kami dalawa. Na kami dalawa. Gustong magbuhat dyan. 1. Yun, 2 kills. Okay na ako. Solved na. Done for the day. Oh. Natalo pa ako dun. Chupapi mo nyanyo. Chupapi mo nyanyo. Pili kayo. Pili ka tal. Pili ka, daily flight. Pili. Sana bang ano ngayon? Sana bang maganda ngayon? Dito? O, doon pa rin, military base. Tara, mill base. Daming bago na yata sana. Nasa work pa. Nasa work pa. Ang sipag ni guys. Nasa work palagi. Kaya nga eh. Papayaman. Sana all. Nasa gulag. Paril. Alright lads, let's get it done. Positive ID on the bounty target. Sort them out. Doon isa. May patayan ba dyan? Putang ina, hindi natuloy yung isa tol. Sa loob kayo? Inap niya. Patay kayo. Nice one. Place in the gulag. Hindi kita nabutan. Tangan ng aim yan. Potato aim. Uy. Tangan ng yan. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. Sort them out or capture the objective. Nice one. Adyan naka ano. Chamba. Salt mine of mine. Tanong ko to. Sige, tara.
Uy, may tao rin. Saan to? Scrub? Kinuha yun rin yung scab. Sa baba eh. Na-visual ako. Nice. Qué asco. Kinuha mo scab eh. Uy, may kasama. Nasa... Nasaan Saan to? ba? Sa may ano, sa may recon na building. Baka matay na ako. Oh, nahulog na pa. Sa baba? Yun ang hindi ko alam. Nandyan yung icon niya kanina eh, sa building na yun eh, sa may recon. Oy, PNM ni Daily Flight. Salamat po. Wala na yung nandyan sa ano. Looted dito tol. Dito si Uwo, kasama ko si Uwo. Oh. Uy, may airstrike. Gaga. Ayun, pasugod sila sa atin tol. Ang baril. May red door dito. Second floor? Ah. Third floor pala to. Ibat na ba? Bye-bye. Bye. Bye-bye. Ito tol. Pop mo na yung advance tol. Pop na. UAV entering AO. Scanning for Ba't pasugod sa atin eh. Popping party. Punta sila sa atin. Coming. Diyan nandiyan. Tapang! Uy! Dali ako naman siya. Ka-load out na pala. Ay! Tangina. Si Awo. Walang patok na patok sa inyo yung pangalan ko ah. Eh, si Gaze ah. Walang bubuhat sa atin ah. Garage, pabuhat. Wala bang gusto magbuhat? Yeah, guys. Invite ka tol? Bet tayo. Sino ba may bet dyan? Daming bagong pangalan ha. May Coca de Freehall. Game in game. Wala. In game. Call me daddy. Wala. Dus mo. Isang uwo muna dyan si Kid guys. After 10 hours pa ako makakapaglaro. Ayos. Daming
Overtime? Ito bang meta ngayon? Bago na naman. Meta World Peace. Yaman na nga, nagpapayaman pa. What shoes? No, not that one. SMG ba ang bago? CX9. Rich kid? Rich kid. Get yourself to proper water. Deploying soon. Oh, pautang naman. Pautang pagka sweldo. Watch the skies. Lakas ng recall. Oh, You're done warming up. Stand by for deployment. lakas lang sa kape. Sampo na yata rig mo eh. Sampo na yata. Naman, Lods. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Avoid the gas. Get to the safe zone. Here's a good spot. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Ula Juwon. Clear the engage all time. Sumunod dyan. Got a field upgrade. Target appears hostile. Almost hit. M2. Lakas ba ngayon? Ay ko. Ay, susugod. Marking LMG. Big. Moving out. Copy that. Hostile foot patrol. Meron din.
Okay. Sila. Gas is moving. Let's get to the safe zone. Enemy launched an advanced UAV. We're exposed. Ah, Heading this way. Mark some gear. nice. Yes, indeed. Nakamute, nakabit ka ba? Got a loadout drop inbound. Enemy UAV overhead. Tal. Ayan. Ayun, okay na, okay na. Tal, may ikan dito ah. Ammunition box. Copy that. Out. Load out sana tong mga to. Ay! Pwede may cancel. Ang puta. Pakyat ang puta. Pa nakuha. Enemy helo. Stuck ako. Be advised. Friendly precision airstrike inbound. Ram 7 pa rin. Kunin ko lang yung ano. May... Yun sila. Sa taas. Sa blue? Ay, sa ano. Dito. Tatalon itong mga to. Ayan. Heading this way. May bumabaril yan. Basag isa. Nice. Dadaan siguro sa na yan. Sa ilalim ng tulay. Ito, meron dito. Down. Nice. That's a hard copy. Patay. Ah, nice. Yan na yung No, red. visual ako. Dalawa ata sila. Enemy UAV overhead. Ay, tangin na natapon tuloy yung Semtex ka. Ay, ano, thermite ka. Down. Basag isa. Loadout drop inbound. Nice, eliminate. Ano yun? Marking airstrike target. This is Striker 3-1. Good job. Back inbound.
Lalaban dito. Okay. Ayun eh. Scavenger contract marked. Naka-visual ako dun sa kanina. Nakatakas yung ano isa. Ah, pumasok dito. Sa bahay na Sighted to. on target. Copy. Ayun, kita ko na. Understood. Ay! The fuck? Patay isa. Uy, nice. Dito pa rin yung isa. Heading this way. Camp lang ah. Sa bahay pa rin. Ghost tayo, Tal. Gusto mo? Ay? Tara, Moving in. Bili na lang tayo. sa likod. Ah, Tagging buy station. abangan muna natin yung kwan dito, Tal. Pangan muna natin. Ah. Dito lang sa bahay na to, sa blue. Move to the safe zone now. Yun na, bumaba na. Nasaan na, Tal? Nakita ko may bumaba isa dito eh. Marking target Ayun, location. meron. Andun pa rin, andun pa rin. Kaya rin siyang bang pupunta. Ayun. Mark the target. Dalawa. Uy! Basta ka. Basag isa. Pag-mount. Ay. Ay, naubusan ng bala. Down isa. Patay. Nice. Meron pa isa. Ano ba isa? Wala akong bala. Ano? Andun. Moving out. Ang pagpatay ko. Ano yan? Ano? May sniper na iba. Ibala pala ako dito. Pa ako na. Ayun, andun. That item. Moving position. Uy, May kalabang ka? malaban. Yun din, yun din. May isa pa. Yung hindi natin napatay. Copy. Nasaan, Tal? Sa bato. All prisoners have been Target released appears from the hostile. gulag. Get ready. Wala rin siyang ibang ano eh. Pupuntahan eh. Ito Ano yung gas? Patay ka na. Nice. Jailbreak. Jailbreak. Airport tayo, Tal. Gusto mo? Ay, Ano? papunta tayo dito. Is active. Watch the skies. Toto. Abangan ko lang sila dito. Moving position. Tao ba dito? Wala, Tal. Wala. Looted eh.
Gas is moving in. New safe zone located. May ammunition box ako. Capital. Gusto mo ghost? Tara. Dito. Ayun lang. May sasakyan. Palayo. Drop ko pera ko dito. That cash is ours. Dirap ko na. Friendly loadout drop on the way. Losing ground. Loaded lot dito. It's hunting you. Stay alert. Uy, hunted pala ako. Teka na Orange dito, na. tal hunted ka. Visual lang. Tatlo. Ako sa ilalim. Sige tal. Kaya magagaling. Ayun, bumaba. Ay, bumaba sa akin. Ah, sila siguro yan. Uy, Enemy UAV. Nice. Bruno. Natalikod na ako eh. Medyo kon muna tayo tal. Tago-tago. Tayo sa may ano. Ito pera. Ako UAV. Ay, cool. Airstrike na lang. Oh. Looted lahat dito. Nakakatakot nang pumasok. Kala pa ako ah. Sige tal. Supply box located. Move to secure. Saan pumunta dito sa taas dito tal? Tara. Oh, may nag-i-snipe. Saan? Ang galing. Next objective located. Yata natin eh. Contract objective marked. Enemy UAV overhead. Meron tao dito. Saan tal? Eh. Down yung isa. Oh, may kasama dito sa likod ko. Sa first floor. Listen up, soldier. Win Sa may it, entrance. return to the front line. But if you lose, you're done. Okay. Sort them out or capture the objective. Ah, kala ko. Got your ass kicked in that one. We're Sige tal na pang... Ay, putang ina. Kulang pambili. If your team has the Nice lang, cash, nice lang. they can pay for your release. Yung isa, yung napatay ko na isa. Ah. Pero din ako dun eh. Kanina yung bangkay ko. Ah, tal. Gamit. Balikan mo na lang yung gamit mo. Thank you. Ulit. Coming back. Bitches.
May precision dito tal. First floor? Sige. Ito, sa second floor tal. Copy that. All friendlies are in the safe zone. Ayun, pwede pa tayo magtago dito. Tapera tal, bili ka ng self-revive. Tulad, kunin ko lang ng airstrike. Sa taas. Meron na dito. Move in position. Enemy UAV overhead. Ayun ang snipe. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Tal, gusto mong kunin to? Heading this way. Tara. Loadout drop headed your way. Dami, tatlong loadout. Enemy UAV overhead. Well, nandiyan na, may kalaban sa likod. Happy. Yun siguro yung nagkaroon. Okay. Nice. Losing ground. Nag-snap sa taas ah. At Twin Tower. Andito? Utang yun. Nice. Seven teams. Sa Twin Ito Tower. meron dito. Moving. Sa akin natal. Saan sila? Ay! Saan Sa sila? labas lang sa sa likod mo. Sige tal, self-revive. Oh, ito nakalimutan ko, may selfie ako. Patay ko isa. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Punta na ako dyan. 10 remain. Keep it up. Patay dalawa. Nice. Naglalaban. Sa likod. Dito. Target appears hostile. Nasa loob ako ng Sige tal. Be advised. Friendly precision airstrike inbound. Bounty target has been marked. Uy! Ina, nakasalubong ko. First floor. Copy. Nakaabang lang siya sa may hagdanan. Hihintay. Camper.
Putang ina. Kala ko hindi ko pa makukuha. Ganda ng baril ah. Anong baril yan, George? May gas mas. Yung kwantan. Bullfrog. Ay, ayan. Uy, putang ina. May nangyari. Yun na yan. May naghihintay din. Still standing. Sayang oh. Come back and win. Muntiks. Fought hard out there. Kaya nga. Port pang hayop. Kan. Purple doinks. 1v1. Ah, patay. Oh, Ay, shit. tanga. Flash lang yung ginamit, ano? Hindi stun. Kaya nga. Ay, hindi. Stun yung ginamit. Ay, stun yung ginamit? What? Hayang. Science. Hayang. Papag-grind ba? Wait ko rin siya kanina eh. Na-apply natin. Ay, Nakatulog yata sa tabi ng computer niya eh. Katabi eh, no? Kaya nga. Sana all katabi ang computer sa higaan. Ngayon na all. Saan tayo? Hawak-hawak pa keyboard saka mouse habang natutulog. Ayun. Ah, Start mo lang loads pag ano. Kinimpla lang ako kape. ata. Titimpla lang din akong kape. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment.
Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Boom! Tayo. Tagging by station. Dad? Tayo. Tagging a bounty contract. Happy. Dito na lang ha. Sige, sige. Tapi. Bounty target identified. Meron dito. Slot the bastard. Targets are up. Get to work. Ayun. Laban Meron silang dito. dalawa. Dalawa. Kita ko. Teams, 2 teams. Sa baba. Ay, bala. Wala akong bala po. Putang. Hindi lang pala bala mo. To the gulag now. Fight to earn redeployment. Here we go. Patay ko lang yung isa. You can always have a go at these bastards while you're waiting. Give them some choice words or smash their mugs with a well-placed stun. Fight's ready. You're up next, mate. Get ready. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, Shotgun. you're up, soldier. Now go sort this fucker out. Nice one. Stand by for redeployment. Tamba. Tayo. Your teammate is redeploying. Stand by. Tylod Stadium. Yan. Tara. Marking target location. Dito sa bitak dito, ang daming loot dito eh. Ayan, bagong ano. EO. EOI. Ay, ayos to ah. Ito ba tayo? Pwede tol. Ay, nag-iba yung bahay. Kaya nga eh. Oh, dami. Sabog, kampucha. Got gas moving in. Tol oh. Daming loot dito eh. Ano ako dito? EM to oh. Tawag din. Armor. Uy! Kapo. Uy! Ang taas pala nito, boy! Nangyari tol. Sana sa butas. Ay, Ay naman nag-iibi na. marami pang hindi alam. Daming kon dito eh. Naibagsak ko yung box eh. Yung ano eh. Saan ba? Dito. Tol, Dito. EM to oh. Anyone
me a bounty hunter? May nag-load out ata. Tingin ko. Itong meta. Andito nga sila, nag-load out sila dito. Uy, dito na. Andiyan na tayo. Kasama rin. Putang ina. Third party ba yun? May third party. Yan yung mga kandal. Kapormadan ah. Kape. Wala pa rin tayong kasama. Tal, last game mo na, balik ako. Bili lang ang Yossi. Sige, let's. Ako rin. Sige. Last game. Ito, online daw si Kwan. Parang kalantay natin. Ah, sige. Sideline mamaya. Hmm. Kayod. Oh. Mahal pa rin ang presyo ng graphics card sa sa inyo. Tal, Yung presyo ng graphics card sa inyo parehas pa rin. mahal pa rin. Ha? Sure, you may be able to hear just how crispy the McDonald's Crispy Juicy Tender Chicken Sandwich is, but that's just the beginning. The full Crispy Juicy Tender experience comes after you take your first bite. But why stop there? Order ahead on the app and get medium fries and soft drink for free. Now that's a deal that tastes even better than it sounds. About 8:30 to 9:19, 10:11 to 10:31, and 11:22 to 12:12. Valid one time per week. McDonald's app download registration required. At Ralph's, fresh groceries are our thing, so we check your delivery order for freshness at every step from farm to store and pick and pack every veggie in your free pickup order with care, because we treat your food the way we'd want ours to be treated. We're fresh every day, so shop anyway. Ralph's, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply. And right now, you can save when you shop your faves. Just buy 6 or more participating sale items and save 50 cents each with your card. Ralph's, fresh for everyone. Every new Toyota comes with peace of mind standard. That's because you get Toyota Care no-cost maintenance when you buy or lease any new Toyota. Toyota Care covers normal factory scheduled service for 2 years or 25,000 miles, whichever comes first, as well as 24-hour roadside assistance and blockout protection. See your Toyota dealer for details and exclusions. Valid only in the continental U.S. and Alaska. Toyota, let's go places.
Pili ka, tol. Avoid the gas. Get to the safe zone. Ay, nako. Ganda. Tara. Carnival. Carnival. Kunin ko lang to, tol. Ah, sige, Daanan sige, ko to. sige. Ay, tangin na. Pwede na lang papunta, tayo. tol. May papunta, may papunta. All right, lads, let's get it done. Enemy UAV overhead. Meron sa akin, Di punta ako. Kabila ata. Ikaw yung nagbasag? Ah, tol. Nasa taas. Nice, nice, nice. Alam, team wipe na eh. Ah. AT mine armed. Papa-level ko nga tong AK-47 nyo. Sakit pala. Mas ba yun? Ako dun sa may langaw ah. Ah. Aman lang makuha ang pera. Gas is moving. Mahal. Enemy UAV overhead. UAV. Mark some gear. Enemy launched an advanced UAV. We're exposed. Invite si Cheska. Kasama siya? Si Cheska, tol. Ay, kala ko si Chess. Ako ng fire station. Sabi. Go get that tactical grenade. May nag-loadout na ata dito.
Gamit dito eh. Armor box tol ah. Armor's here. May ammunition dito. Uy! Ay, sumabog. Sorry. Hindi ayos lang. Ano. Lima naman yung ano ko eh. Eto. Loaded lahat ng train ah. Gusto mo mag-recon tol? Tara. Ito. Basag kung basag eh no. Pa rin eh. Ay naglo-load out. Saan tol? Sa harapan lang natin dito yata. Tagging buy station. Copy. Bandan. Proceed to the marked location and secure the area. Someone get that item. Ayun na, bumabaril. Sabay station dito tol. Meron dito. Marking target location. Kaya nga eh. Sa open area sila eh. Yata. May recon pa natin. Yata dito eh. Marking target location. Loadout palabas. Ayun. Kita ko na. Loadout drop inbound. Tayo naman ng ano nun. Tayo. Enemy dropping into the AO. Bomba, bomba. Safe zone relocated. Mag-load Wala out. akong loadout tol. Tara ka rin. Ah. Yan. Dalawang box. Kaya. Ay, putang inang camper to. Man, you fucking camper. Ang inang camper, mga hayop eh. Teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Nice. Dalawa yan, tol. Uy! Naubusan ng bala! Patay mo isa. Na-down ko lang. Ngayon ang mga hayop yun. Survive and you can redeploy. Patay din sana yun eh. Tumigil yung baril ng pucha. You can practice your aim while you wait. Taunting your enemy is an effective way to get inside their heads. So is a well. Be advised, your team Fucking are ass. ass kicked. Ilang nabusan ng bala yun. Victory rests on your shoulders. Finish the mission. Here we go. You're up next, mate. Get ready. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Nice one. Ang gulag ah.
hostile care package. Ay. Pwede pa. Wala na. Tagging buy station. Invite na sila, call me daddy. Ilan sila? Hindi ko lang din alam pala. Last game muna ako. Sige, sige to. Ano pala doon? Avenger. Scavenger contract marked. Supply box located. Move to secure. Next objective located. Next objective located. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Nice one. Koreans pa pang... Suntok strategy. High score. Enemy UAV overhead. Shout out, idol. Oli Makaspak. Primary objective accomplished. All supply boxes found. Idol Lodi. Channel! China Oil. Sana all. Sana all, Gas is sana closing in. all. Relocating the safe zone. Enemy UAV Ingat lang tol. overhead. Tol. Para may pang loadout tayo. Kahit pa paano. May sasakyan parating. Ito na. Ito sa loadout. Ay sa ano? Sa buy station. Bumaba siya. Bumaba. Bibili ata. Uy! Bakit tol? Kita ka niya? Oo. Dito sa likod. Dalawa. Bumaba sa Okay. Bumaba pala ng maaga yung isa. Trolley. Gabi. Bitch. Uy,
Kalaban. Abangan mo dyan sa may ano. Wala akong baril eh. Ay, wala no. Ayun no. Ang baril lang. Lahanap lang mas magandang baril. Yun, LMG. Gulat pa ako dun eh. Habulin nila ako. Kaya niyan. Buta, wala nang kalot-lot dito. Clean up. Kahit sambala lang ng kan. RPG. May bukas. Idol Ubo. Arel. Ah. Babalik. Uy. Tal, by station, tal. Meron dyan, meron dyan. Ayun na, ayun na. Mga batin. Meron doon. Nasa kaliwa, yun yung nasa tulay. Grabe. Oh, meron. Ay! Ah, damn! Ay! Ay pa Timuhay kayo, pa ah. po dyan. Takas ng ano eh. Team ass wipe. Ooh! Shoutout po sa mga million viewers natin dyan. Ikaw na bala, tal. Ay, buhay.
May tao, bumabaril dito. Ayun ang... Yan yata eh. Locating the safe zone. Sa tower Sa tayo. Ayun si Gago. Ay, nabitin! Loadout drop inbound. Ako, ngayon lang bumaba. Positive ID on the bounty. Tanginang to. Sort them out. Ako sa, sa may tower. Down. Ay! Down, Oh, down, down. putang ina, meron tao dito. Wow. Sorry. Sige lang, Tal. Naka-loadout na rin. Ay lang eh. Ito matambay na rin doon sa may tower. Nga nga eh. Putang inang to. May rocket launcher. Hindi, Tal. Pinasabog. Ayun lang. Sige, lads, bukas, baka mamayang gabi o bukas ulit ako. Okay, Tal. Sige, Sige, lads, sige. bukas ulit ako. Thank you. Okay. Sige, sige. You good game, lads. Lads, Idol, Carlisle, bukas ulit. Pasok, ay may may sideline pupuntahan.